ni igongona ria kiumia. Mũndũrũme ũmwe arahonia nguraro cia rithathi gũkũ angĩ makihonoka gĩkuũ ciarera thutha wa ngahĩha gũtuthũka mũcemanio-inĩ wa mwahũ wa mũng'ethanĩro wa Linda Mwananchi taũni-inĩ ya Nyahururu. Tulikuwa kwa kanisa. Sasa wakati misa ya kanisa iliisha, tukaambiwa sasa tuanze kupanda na huko juu. Nao hao maguni nikienda nikaingia kwa gari. Sasa kuingia kwa gari, watu wakakuja na mawe, wakaanza kunipiga na mawe. Sasa kunipiga na mawe kutoka kwa wakanifuta kwa ndani ya gari. Kuenda hapo chini wakaanza kunifuruta. Sasa hapo ndio nilipigiwa risasi. Angikorwo andu no maume kuria mekuma moke magie na mucemanio wao, then andu angi mekirwo ngari moke maingire kuo na mamathararie na mamahure mucemanio ucio ndugekike. Riu no tukiurie kai tukiri Kenya kihana atia. Mbere ya ngerenwa kuhanika, atongoria hamwe na gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata na kihiri kia atongoria mambite gwikinya kanitha-ini wa AIPCA wa Nyahururu kunyitanira na etiki igongona-ini ria kiumia. Hau kabere atongoria ni mamenereirie ngahĩha iria ikoretwo igĩtũngio mĩcemanio ya mũng'ethanĩro na kuorota thirikari ni kuhuthira nyanake guthararia mĩcemanio yao. We were first stoned while in church, AIPCA. My vehicle was blocked. It was also confiscated by goons. My driver was injured by police. There was a shooting incident where he was shot. He is currently in hospital. He has a bullet lodged in his chest. We are yet to ascertain whether it's a live bullet or a rubber bullet, and he is completely immobilized. It's very unfortunate. We came here in peace. We don't carry anything. We are only talking. We are only discussing. But it's so inhumane that what we get in return is being stoned. Jana mumesikia kwamba watu wa DCP walikuwa wanatoka kule Gilgil, wakaweka polisi ambao wamevalisha vitu kwa kichwa, wakashambulia msafara wa DCP, wameumiza watu. Leo hii tumeona kwa mtandao wenzetu ambao wameenda kanisani Kisumu kuomba kama sisi, Mheshimiwa Sifuna na Mheshimiwa Orengo, ati sasa wanatuma vijana waende kwa hiyo kanisa waende wawashambulie. Kahinda-inĩ rĩo kau rĩrĩ kambĩini cia gĩthurano kĩnini cia Olkarau irorete gũtirihwo mũthenya wa mwambĩrĩrio, atongoria morĩtie mũingĩ wa gĩcigo kĩu ndũkenderio guoya na mũrũgame na wendi na itua rĩao. Nĩ hĩndĩ twagĩrĩire tũtũme message tũrĩ andũ a one term na ithuĩ tũtirarũa, whether we wa DCP, whether uri wa Wiper, twĩ kĩndũ kĩmwe, tũrenda tunyitane ithuothe. Na mimi najua watu wa Olkarau, mimi najua watu wa Olkarau sio ngati, si mnajua ngati? Hawa sio ngati, hawa sio watu wa waoga. Ngiribote Inooro TV kuma tauni ya Nyahururu, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi. Atongoria a mwahũ wa Linda Mwananchi magitongorio ni seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na gavana wa Siaya James Orengo ni mamenereirie ciiko cia nyanake kuhuthika gutumura ngui mĩcemanio-inĩ ya kĩũteti bũrũri-inĩ magiũkĩrĩra thirikari na kuga